Wey'ngane zakwethu-ke nginibingelele namukele kuzo zonke iy'ndawo la kuzovunywa khona le video. Uma uqala ngela kule channel qinisekisa ukuthi uqinizela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto esiy'phostayo kuyona-ke le channel. Wey'ngane zakwethu umculo we-hip hop owaziwa-ke ngoZakwe lensizwa-ke ikhala-ke ngokuphela-ke kokudayiswa kwama-CD. Poste-ke lapha ey'nkundleni zokuxhumana yathi-ke hayi bafowethu kwake kwasilimaza kodwa ukuphela kokuthengiswa-ke kwama-CD. Yeyi akusedwa-ke umculi uZakwe okhala-ke ngale nto yokuphela kokudayiswa kwama-CD, kodwa baningi abaculi abaningi abakhaliswa-ke ileyo nto-ke yokudayiswa kwama-CD noma kokuvalwa kokudayiswa-ke ama-CD. Wey'ngane zakuthi ngisho nabamaskandi baye bekhale-ke bakhala-ke ngazo-ke sona lesi ukuthi kwabalimaza kakhulu ukuthengisa kwama-CD. Akusafani-ke nakuqala wey'ngane zakwethu. Mina ngifisa ukuthi ngizwe umbono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Hlala lapha kwe-comment section.